ka ngwala ditiro chapter 2 ere mang le mang a dumela go lebetso then o dibitsa ga ditlo le balelo mo segwe e remit ke le njela se go a kere le tsamaishana le bo remove ke mantswa a tswa plekanete jale ge o remove ra wa separate jale ge ngwana modimo a etla a mogela letšo la modimo power ye leng ka mara le letšo la modimo ge yena a dumela ge a ka no dumela fela ntwe modimo wa gona power yela e ya dibitsa ga ya ditlosha ke re ya mo separator le dibitsa ga tsa gala a ba kwale dibitsa gala ja ba kwa mara ke re melato sa tlo ba gona ka the atmosphere is only charged. Jole modimo so ja ya pelenyana le na ka power ela dibitsa ke sanctification. Jo sanctification eo ke power ya modimo ya go tlhatswa ya dilo tse di leng ka mogala a ke re thomile pele a re lipa dibitse le gone ba o so ja a tlhatswe jole ke ba bontšha ba re motho ga o etse ka mo metsing twa mathomo gore o so ntse mo ntšha ka mo metsing o mo ntšha ka mo me o mo separate le metsi mara a mang metsi a tsene ka mo maleng ka mo jole mona o mo ntšha ka go ke justification mara go ka se tlole pele go berekana le ena a ka tlhokofala a ditso mo ntlametse because go na le metsi a tsene ka bontšhi ka mogare a stopa di-systems jale ke mo le mo pressang a tlhatsa metsi jale la mothusa jale ke e tshwana le sanctification gore satane o ile a re ga feta go tlhakatlhakantšha ka moka re tswalela sebeng kore re tswala se re timetse a re file chance ya go nagana sopa o tla o šetse o timetse and then go kwa letšo la modimo ka bolona le na le power bebele ke le bogale le shuta le feta tshosha efe le fe ya magala a mabedi le a khatha le phuleletša ge le seno phuleletša le tla mo go wena le bolele go phelo ba kwa ba nna ba mo ge twa mane o kwa disese so kuru fela we kwa ka mara batho ba ya mara tse batho ba kerekeng ga o tsena ba dira dilo botse kore kwa ka re ruta di-morals mara se o ntse le jule bolela go tsamaya lona o no feta ntho nyene ngo bona ba re ba ka re ke bone something ko wena mo gore mara tse mamtlhaleng jula modimo ke bone something a o tse re boneng because there's another dimension ge ntse o dula fase o ditšhelete ntho engwe ya bulega fela re kganyane o banna mara mo re ka re go le ntho mara a o e tlhathe ga botse gore ke mara e fela e fetanyane jale ke yone ntho go dira go be interested aneng jale ge ntse o tsamaya le ntlo la modimo le tla ka power ya bobedi e be bitsa ke sanctification bale e tlhatswa dilo ka moka e tšea mind ya gago le pelo ya gago e focusa mo dilo tša modimo kore bale a o sa tana go tla gore ke a ikutswa no o ikutswa jang a ke re thomo go understand purpose keng then from there go tla kgato ya boraro e leng baptism of the Holy Ghost yeo e fisha everything ya khale ka mogare gore e fisheletša gore e cleana la mafelelo gore le modunyana wa sebe ka sakgwe tša gare then e dumelela modimo a tla tsene ka mogare ke ka mokgwa modimo a lokiša motho ka gona go lebelela ka mokgwa a dirileng kereke ka gona a re lebeleleng kereke e thomileng ka maatla ko tšatši la Pentecost e thomile ka maatla ba tletše ka moya and everything then go a tsena dithutonyana tša banikolaiti leng ka moraganyana go a tsena dilo tša bala Biliam ka moraganyana go a tsena dilo tša bo Jezebel kereke a ba ka leemo le leng ka lona mara modimo ga ntšha kereke la e tlhatsa o thomile pele ka justification ka Michael Luther Martin Luther ba di botša batho molekutla phela ka tumelo male a tsere gore Martin Luther bana ba fola baby ya kere gore ba re fetša go e beya a potela ka ko morago ka a ke pea mo nneteng a gona a bua a ba tšela stamina ko morago a le bota kwale ka motsokonyana so mara e be e le gona ge modimo a thoma o tlina kereke o ka thoma o lemogare kereke e be le ka re a thankga e kakang a bantšha ga a seno ntšha kereke ka power ya justification ya bore kereke a sebe go sa le lotšintšilo ba išeišitše ka morago modimo a tla ka power ya bobedi bja ke sanctification living right thinking right then ke ka nako ya Wesley mara ntho bon o dira kereke ka mokgwa oo mara o dira di-individuals ka mokgwa oo then ka Martin Luther message wa Wesley the way na bja polo ka gone e be go gapeletša gore o lemoge gore go le o tsena ka mo kerekeng mara wa fela o tsoba le dipeipi le tšelong a se tšone but power ya the message e be le power ya sanctification e se go title ya message ge bedio phela re sanctification no the way ditaba di beiwang di kgona go produce certain things ka mara motho so the way ministry wa Martin Luther no le ka gone ne o kgona go tliša moloko gore motho a thoma go amogela dibitša tša kgale di lebaledi kore it was very important gore motho a lemogo dibitša tša kgale di lebaledi then ge o tla nako ya Wesley o ba tshwere metšo o bontšha motho gore ge o lebaletšwe e nyaka le wena o eme ka o dira dilo tše sentša ka modimo then ka moraga Wesley o tla nako ya ma Pentecost o tla baptism of the Holy Ghost
modimo before feleja the whole process ya gona ke ge batho ba tse ba tlile moya ba saema ba shifta ka dimpho batho ba go dira marapedi re a bona la tshwara bana ba modimo so ka tsela ye modimo a tlhokishang motho ka gona gore modimo ko mafelelong go bala mo lengwalo la John chapter 4 e re ge motho a latela ditaelo jaaka then o setse a tswale leswa kere a se no tswala leswa e re nna ditadi re tlo tla ra dira madulo ka mo gena bjale le lefase le gore modimo a tla a dule mo go lone ka re go bala mo Revelation 21 o tla kgona le mo gore modimo o tlo ba dutse mo lefase le le batho mara a tlo dule mo go lona le ka mogodi di-atmosphere di tlhakatlhakane go sa lefase le e sonye le tsamaye the 3 stages ka mokgo motho a tsamayang ka ona 3 stages so la mathomo o ka bala mo buki ya Peter e go bontsha ka mokgo lefase le tsamayang dikgatso tse tharo ya mathomo ke lefase la mathomo le ditšweleng ka mo metsing then leo modimo ga a bona lefase le wetse mo matlong a Satan the day fa le Adama ba senya ya bona modimo o mo process ya gore a le bushe a ya mola modimo a le tlhatswa ka metsi jwa ge le wena o kolobetso a le tlhatswa ka metsi a le kolobetsa batho ne ba sa tse gore modimo o dira ba no gane ke metsi go no gama batho gantsi modimo o busy o tlhatswa lefase a fete o tlhatswa ka nako eo bjale morago ge a tlo tla ka the second coming ka the first coming ya gage batho ne ba itsa gore o tlo no kgwela batho dibe fela gane a tlalwa go no kgwela batho dibe fela le lefase le o tlo le rotišetša ka madi a yao a le sanctify and ga le sanctify Satana ba tseba ga botse gore monno o mose le khula Jesu Kriste bana ba modimo a le no tla go bereka go no phološa nna le wena fela a atmosphere ya lefase le bana ba modimo o dirile something ka mara yone amen then ge a fetša re lebeletse part ya boraro bano ye ya moya mo pebele bano magodimo a gale magodimo a gone jwanong le lefase la gone jwanong di beetswe mollo jwale ke Johane mokolobetša a ba botša re o a tlang ka mo moraga ka nna ke le kolobetša ka metsi fela mara o le kolobetša ka metsi le ka mollo bale le lefase le go botlhokwa re le kolobetšwe ka mollo but e seng mollo fela wa ofisa tlhaga ke mollo mo kgethwa because go na le ntho modimo a sentse a e cleane fa le tshwara bana ba modimo jwale ke mo ke nya re ye gone bale ge re fitlha mola jwale ge modimo a o tsamaitše process ka moka ya go justifier a go separate le dibi tša gago ga fetša a ntšha dibi tšela ka moka di latlhela kwale ka sanctification ga fetša yena a tsena ka mogare gore a tla dule jwale ge modimo a dutse ka mogare a tlositše dibi tša gale ebile a tlositše letlhawele ya go rata dibi ebile a dutse ka mogare o tlo kgona bjang go senya o ka se kgona ke that is why Bibele e re wa tswetseng ke modimo ga go no dira sepe ke mo wena o tlo kgona go ke tseba na o tswetse ke modimo ba sa go tswa le nako nkene ka tlhalosa ka moka mara bophelo ba gago bo tlo go botsa ngwana modimo rona modimo o dirile something e ka lo bone se pitimela pele ka polelo gore wa bona ke le sona mara o kry le wa bona le wena rapeliwa ditlhakane mo and o ska itsebatša o ska ikidibatša wa e bona ntho e keng ge modimo ntho e dira motho a be le dibe a dire dibe ke tlhago ya sebe ka marang wa tshwana ngwana modimo ge tlhago ya sebe e ka ntšhiwa modimo o thoma pele a latlha dibe tša tša kgale and then from there a tlantšha motšhini wa go fetla dibi ka mo ga a fetša a ba lokela ntho engwe ya go thibela everything a dula ka mogare bele ge modimo a dula ka mogare a sa dule mo tšhileng ebile a takile over ke ko kae ko ka tsogo dirile sebe gone it's not possible a possible bele ge o le ngwana modimo o swantse o kgone go ba le botlhale ba go lebelela gore o seka fela o tšea lodimo tša dimo diphoso o di latlhela ka gore motse morana o tla di lokisa ngwana morana ge e se di lokeng ke ba ipona re kwana modimo ape o se o tsamaya dikgato ka moka o sekane o kry-a o tsamaya le batho ba ba tsamaile dikgato o kry-a o tsamaya ke phaphatha so o ke praise gore a ge motlhanka modimo a ge ngwana modimo wa tseba ra right le a tshwara bana ba modimo ape jale modimo a re dire so la mathomothomo jale a re dire so motlhanka modimo o bolela bale ge Bibele e re I saw the new heaven and the new earth ga re gore lefase le le tsamaile a re itliše mo mothong gore o tlo kgona go bona gore go diragalang fa Bibele e re I am a new creation again e bolela ka motho is a brand new man old things have passed away jwale ge ba re wena ba re old things have passed away ba re go tlhokagetse ba re go tlhatlhamologile all right
the new heavens, and I saw the earth and the heavens pass away. All right. Why what? All things are passed away. I will get trouble for no, unorar mudimu unkahile kaniswa. The new heavens and the old earth and the old heavens passed away. Uswana ana this salon. Come home matlhatswa wena. Ke mo a tlhatswa this creation. Amen. Wa itshwara ngwana morena. Jwale ge wena o tlhatswega se modimo a se dirang o re go na le tša dintšha mo wena o re ke tlantšha moya pelo ya leswika ka tsentšha poya wa bona a re wa go pšhatla flat wa tsewa šalo le dust a ga dust e ngwe gongwe a bopa wena o mongwe aowa wena o tsamaya seo ka maoto a mabedi o tla mola a change your condition le tlile pass away mo profeta modimo o re o ile a le nyaka ka re English pass away ko e bala ka English pass away ra re awesome total annihilation so mara ke se go wa se se na le mathaka a sona well go e bala before ba transfer la ka mo segweng o ile e bala ka lentswe ya go yona kwa ya last Greek wa le bolela shile le nna ke tsena le tlogono le bitsana o re ke perichomia kore bar utlwisha selo from one form to the other lentswe pass away go ko yo le bala go di Greek translations le bolela ntho a le bolele ka go tlosha sa ruri le bolela ka go tšea selo o change di condition tša selo go ba o change le bopo la selo o se fa le bopo le lengwe jwale ge modimo I'll change a re ba le motlomo go le gona o kwisisa a re lebelle ka motho moswa gore ge motho a fetoga gore o tlo kgona go kwisha ge re bolela ka the new heavens and the new earth re bolela ka selo sa mokhutamao se ka kgwetsa yona gore ga wa lefase le ra tlogela modimo o dira le lengwe o kore tswere ntho engwe bebele e se e bolele o dira le lengwe but e kwe gore ka mokgwa mang a re ba le mo lengwalo la 2 Corinthians chapter 5 verse 17 go ka bobedi ya Bakorinte chapter 5 verse 17 bana ba morena Second Corinthians chapter 5 verse 17 Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. The new heavens and the new earth. The old earth and the old heavens have passed away. Mara, passed away. So and so passed away. Passed away. Passed away. Mar passed away ya baby as passed away ya baby ki ile mo 5:17 Matthew 19 verse 28 are boneng le ta bona go tso ya ka Matthew 19 verse 28 Wherever passed away, but a changing form or changing condition, where you are changed from a sinner to a saint. I get a Biblia Mudimu to Falamu. I saw Relata Melo was that after Atanaga Romo in the Moyashara. Ulucha now, I'll change. Biblia Namala Maria Tino, so I didn't. Ucha wana milua hawatao au fetula photo now au fetula alpha another form bolu khona feta mo maboteng au change from being one nama au dira a spiritual body but it's a lo now right so over Matthew 19 verse 28 and Jesus said unto them, verily I say unto you that ye which have followed me in the regeneration when the Son of Man shall sit in the throne of his glory, ye shall sit upon the 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. We're working in the regeneration. He said, to regenerate.